Nagabenta ki khubor ba man kasngi pet but subscribe ya u an kasngi. UMLE kanong po ba Meral Bonds im ulakran binya halor ka jingya chakmat jong kanong po umdan run haba uyathu ba ka sarkar jilla kala shim kya bha ya kani ka surok ka badan kam e nagabenta ki pat ba Haribhoi district. Habakran shukilat pathai khubor uba Meral Bon ula ong baka kamshna ka surong kala de bu ha ka jingya ka badai Henry Dunbun ke jing e ki bami ha ka por ba pentrei kam kanthop ye ka jing e na ka benta ka jingyo opisa ka jingya latlan jongki contractor ba ka jingdon jongki kambe an ha ki katu kat ni ki jaka Ulapan pauru baga sarkar kam snotenat ye kinu ki kambe an jingya pat ba klem ka jingtip jongki bor senshar bat ula ong balada don kinu ki jingkeno ka jilla kala kloi ban petnya bat ban shim ye ki senjam ki badan kam Ula banjur baga jingdon jingya trailang hapdeng ki pat ba snong bat ki bor pulin ka long ka badan kam e ban pentikna ya ka jingsngan bat jingyat ben jong ka kam shna surang UMLE ulo ongru baga nongpo umdan ru kan nong ka surok ka ba kongsan ba na ka benta ka jingyat ka jingyeng ka khayi ka pateng ka kam jungok kai bat ka jingyo kam jingyo jam jong ki samla ka than Ngikwa ban pentikna ba gane ka surok kanong ka babha ka bane bar ka ba ajing mento ye ki pat ba ha ka por ba jingai ula ong. Ha ka juk ka por ula kentu ye ki pat ba kindon ka jingyaisha bar ka jingya trailang namar ka sarkar jala kadang beteng ban shim ye ki senjam baro ban pendep ye gane ka project ha ka por ka bakloi kat bala bar klem da pensniu ye ka jingbha jong ka kam. Kajingdon yung sulok lang kajimontoy yung paiba bat kajingsuk yung kawan ya kadang kadang bat kumju ru hak jin kam babun kiliang nomor usulok udah belum jong ruspa jong bodong katai jong ruspa song katang bat jong ruspa ya kibriu ba im hakikam hidup sok entah ni dan yo amani ba Meral Bon oi na pedang KMLA hakini ki artem onok bela along kalau nak sebut ni kalau ke par ha kadang haji ni kan kita ni tudi wa so kuno hadir makani ka surok nongpo hadu umdan ki kalabha ha face one ka ba ha jinglut ka kanisan ko arkul kani gedi ka jingkeli ka ba don hak donut dong ba pikeli sapang jong ka jing snow gedong sapang jong ni ngadap ka jing snow komen ka crowd ban yegi ba ketiak ka kam kalong ka bebek ka di tapi setiap kam di gedi di jeng angnut di pat ba la kam slep ban di setiap arajar arpo ar ila sedang menyisir gedi ba di feel di jeng pat ba por kalong pakan bahaga ni surok magani kadang di singlin pakan bahaga surok bar bakal jot tapi dendre kumunong mikmat pihak perkat ya kalawai haga bangila propose pakan wan adaka intermediate lane kemut ka surok ka bakam he intermediate lane ka pengkiang ka dan san mitar steng mun na kalai mitar dari pusan ka syaka san mitar steng kadiang na sa kaman ila yo ban penhe bat mentah kala he ka kam kala ya bat dang shen dang yo update kum ka fiscal progress ka kam hadu mentah haga bede bat kene ka first phase ka beri nanong po sa umden kadan arpo kilometer bat bahaka bede bat ka artwork ka along 100% haka bede bat ka ki home pipe ki retaining wall kila along 100% haka bede bat ka jing siang yo mau WMM dang siang yo mau mentah kani kala long kum ba prapo persen bat haka bede bat ka rong kar puting kadan ar mentah ka baningkong gede ke BM laptop kala long 50% la dem bat ka badang sa mentah hadin bat deble ya ke WMM kin sawan sa kene ka mentah ka hadin bat pendep ya kene ka BM bat hadin ta kan sawan ke BC mat kan wan ka tu kod ka hadu ka ba penjelit ka seal ban seal gi trio gi gitu ka tu kan wan final code de nomor kata ka fiscal progress ka kam kalong kumta ka ku persentif bat ka target ban pendep yung surok ka di hau Januari namun bukut Januari kita target kita uneu arjar punrio bat ngingit scam kalong gijing mentoy ba na du kinong rep kit di kamar rep kinong lek kinong wan di kena school nang tagi bateri kam la jong bateri kam sarkar nang tagi nong pang udah adi gitu kerku go prau ba men dia jong kan kan gede ku ngong itu go beran sudah lulus dengan yang ada dokumen bat lisbon ya sarkar ngap
ya ke jing hu ke jing nam ya gi pai ba kepala ai ke jing krishan nak kita jong ne kam ha ka ba ngi la yo ki sha ya ke ne penmang ka belong ke jing mentoy nak kita ki pai ba hi baro ka jing kubli ke kepang abang mela ban klet ya ke dedication ka jong bu menteri rang ba nang tau sembut menteri rang ba bestu tiba lasngam mar mana ke state scheme bagi yo kan ke kam ke besu kata di sha kubu setri pai ba ngasutu bolong ba ya kan ono bikin pesang ini banora ya garoi kapar dan yang nakam ta banio di jinggi pai ba kam ni usuk ni hab ban brainstorm ni hab ban api kapor ya kan ono project ni hab ban plan sua ban le ke konsep gedung ka konsep mut kan sawan ke project proposal prepare ke DPR dan banio ke sanction gini ki beta gitu prepare di ban ni hab ban as Henry kan dong ke tamu di langsung datang di kemen be kalau yo furok di kemen ngam don pergi sano ya no nama bakat ke nanti mau pergi jadi makliang jadi bersungu di kamp bawah bat bang so benci yang nakliang dong ada ngadon di ai publik jadi ai publik ke berkembang ada duk sokar di ba dengan untuk rusi ke balai Aisyah so insya Allah burlong bat ngit skam dari jingwan surok bang bikin kiu ke roi ke par bat kam agak bedi bat ka kam jong usai dia ke Irisil village makani ke jekam ni yang mentaru kani kadi ko jong rai nung tulu ka diwan ke umden kadi ka quarter ke jong usai dia Irisil ke jingwan jong surok sin inang ni sakamat di kam jong kai pakai kin kiu managal yang textile department tu agak ban penting ba ya kani ke kam penting nung hanjan bagi ini beran ini kinang la ban in kani nung ka income ban generate na ban ta yang ini ipi kena nak ikut takut rumah pai kena ki pasokan untuk kawan rakyat ni skim saya rupiah man ailat ya kini home livelihood yang kita berubah pinjam kita pi masa bagaimana kita bisa piam berkata Irisil ya haduk kat no ba hikum berlibat pesong katau bagi dua senang ilap pun kre man panjarak masyarakat bakin dan kemungkinan kini masa bagi boleh kini yo kam jamah kila adang don menta ki ha berarti bat kani ki ngapung kejutun kan mau ya ki adu kan artri ku February yang senam arti arkuwe la itu ya kerai itu ka diwan kemudian ke kota ka snong jong sairen dia Irisil bat haswa jong turu bat hadin jong turu kini ki cekasa ki homestay kini ki jong giriu simet kila don nang ni kila don kila benlik jungok iki katok ani teli kila don bat kinang don nang ni cakmat dang sian dang haka Henry Uterik dang yo menteri pai ba ya ka Integrated Textile Tourism Center hanong po wan menteri jong sorkar bedeng textile giri rising agi jong lengkat jong menteri kena jong kat menteri sorkar bedeng aku melingi don lang ban ila kerpat hiu menaga benta maupun penting kena ba hanong po swa kan don kenika service center kabandon ka di gaji kedulang jong ginong thiet jong sairen dia ki bawan gi wi ki rir kindon ki panang ni ginong penmi gi ru kindon ha ka bakandon gaji ngestu jong mut kumno ba business kania chusu ngalai keren ro tu sni na ka benta jong ginong than ha ka ni gedong kumno penbiang gi individual workshop